Lorong solok, norang kumanik maromak niang halibur ita, pode hasuru malu, ia programa Haburas Vida Espiritual nian. Malu Cronanain, GMN-TV, Rádio Nacional FM 101.1 MHz, e a relara no radio. O em solo quain tebes, halibur malu, pode reflete hamutu temática nebe importante tebes peita ne mori sanesan ema fiernain. Katak nemeroma que oferece ba ema salvação rohan like. Tansa mas te dihen salvação rohan like. Nemeroma que dominain ida nebe hadom tebes ita ema. Niela hareba ita ne fraqueza sira ou ita ne limite sira. Nemeroma que ne domin bo tebes. Ba sira nebe na cloque ba meroma nemeroma hasulin ni domin ni perdão ou se ni oana Jesus Cristo ba ita ide idek ate fila ita ni fuam bamramak o di moris ita ni compromisso hanese masrani liliwan sa inanaman wan sira no cidadão nebe hanaran an katak hau ema fiernain hau ema srani católica apostólica no universal maluk doben sira itere hal leitura sira domingo dane furak no kmanek tebes ba ita ide idek Wensa, ita tu moristuir maramak ni lefuan, hori halo sai hanesan ita ni aihan spiritual, nebe bele hakbit, hakmanek, haburas ita ni fier sraninian, iha moris lorloronian. Hanesan peregrinos ou peregrinas, nebe lau ho mata esperança nian, katak hahuos e família. Inanaman ho ansira ho inanaman, no mawalin sira nebe moris haleu ita, katak ita hototo buka, atu haklenta ne fier, hodi haknar ia missão cristonian, não é salvação ida nebe nemeroma promete ba ita, la liule teit, mas be sai hanesan mahan ida esperança nian, nebe habot na fat ita ne fier, hodi dehan katak, hau ni moris ida aban hau oin, la lehan ida aban, hakia kera se mundo ne iau ne passagem sira. Hanesan inan aman katak responsabilidade bot atu educa na forma wan sira tu ir iminifier nune bele halau imniknar hanesan educadores formadores no continuadores cooperadores meromak nia nebe nia saran hela baita bot sira knarida katak missão ida hodi hatuta na fatin missão meromak nian e a mundo reclaran liliu e a família. Então, mawalin sirei tere katak li husi reflexão idanenian convida ita ide idak atu fila baitani an. Ita moris e mundo e a esperança ida. E atu alcança a esperança ne katak ide heknar ida atu desempenha itani an. O ensama cadia ita na vida espiritual e a família e a sociedade e a creda na beita mahan amba ita behanaran membro Igreja Católica Apostólica Universal nian nebe sai isin lolong Cristo Jesus nian hodi halau ita ninia knar nudar ema fiernain e moris lorloron nian maluk sira itere kata nemeromak oferece fo salvação by mahototo. E nel lori ita tu compreende di dia, compreende hoe reflete, hoe halo sai matéria ita ne moris lorloronian, vida espiritual, vida família, vida comunitária, no vida social e vida igreja nian, e a igreja nebe, e a rai nebe ita moris ba. Katak meramak ne futer lefuan, hafutar no hakmane kita, hakwet ita ni moris lorloronian, o insa mak ita atu sai sasin, domin idane, ba ema hototo, sira ne beita moris hamotok, sira ne beita hasoro, no sira ne beita hasoro, basa universalidade Igreja Católica Apostólica Universal ne, katak ita hakua ema hototo, ne duni ha tempo kumane kirane, ita dihan katak, nai, hau liman rohan lato hau ni maluk sira nepe horas neteiros, mate, tamba funu, tamba desastres naturais, tamba desastres políticas,
moras buat o nebe ataca itania sobrevivência e amores o loronian. Nunemos katak itania universalismo hanessa ema sarani ema fiernain katak salvação ne haula taka bahaunia andeit. Mabe ita hatutan meraumak ni domin dane liuhusi itania oração. Hudi hakuak ema hototo. Mas que ita lato lolo lima basira mabe hoita ni oração. Hoita ni fier, hoita ni domin ita harohamba ida ben nain. Babuat hototo. Nain ba ema atu bali. Hapara funu be uhin loron estraga ema barak nina moris e a nação ser selo. Haraik matenek no kbit Espírito Santo nian ba na iulun sira nação sira ididak nian. Atu respeita no hadomi ema selo na existência hanesan ema criatura na meromak nian. Hapara desastres naturais ida nebe ataca ita ema nina moris. Harehu si matan isinian talabarak ita dihan ita ne moris ne laia folin. Ema na existência ne laia folin. Maybe hosi acontecimento sirane na mirama convida ita. Atu reflete, atu haklian de tan ita ne fier. Kuri tau esperança e hamaromak. Nebe Cristo hatuduma ita. Li hosi ne moris hanesan kia kuanide ya balada hamfatin. O toba hadukuran ya balada hamfatin. Moris ya balada nia luhan. Nia be maroma kuan, nia be mestre, nia be nain, ni terus. Ya cruz tutun. Kodi hasai na fatin, liam ba maromak. Aman. Hawaman perua sira, basa sira, lahatene, saída mak sira halo. Nunemos convida ina naman sira, e tempo kumane kidane, sai oportunidade espiritual ida ba ita ida. Kodi haklian de utan ita ni fier. Sai hanesan sa sukatira, kodi sukat, ita nini hahalok sira. Hahalok moris espiritual nian, hahalok moris e família nian, hahalok moris e social nian. Sai de los makau contribui, ba diak mundo nian, diak família nian, diak rai nian, no diak nasang widanenian, no diak ematomak nebe hamahan an, ia kreda universal, i kreda lokal. Neduni malu sira itare hansan apostol sira. Itare Tiago, Zebedeu, ni Juan, no ni Alin, João. Nebe hela ya rolaran. Hamutu ko sira ni aman. Zebedeu. Sira hadia hela ready tiha ikanian. Mayon hira Jesus liu. Jesus dehan imituir haumai. Sira lahusu licenças, basira ni aman. Sira hamrik, sira hakat liu. O esperança, o passira elegante tuir Jesus. Idanea tu dihan saída ba ita sarani sira. Neve ohin loron, morisia era global, era conflitual, era ida neve katak ita halis liu ba parte ekonomia nian, parte politika nian, kudi haluha katak lorloron Jesus liu kudi dehan. Imi tuir haumai. Ida tuir haumai ne lawas ka tuir at sai madre sai padre deit. Mebe tuir haumai ne atu dehan katak lorloron. Precisa hakolo o an, kosi o nia isin ni hakarak atu bele hare ida nebe diak liu. Ida nebe furak liu. Haklian une fier, moris tuir une fier. Inu dari inanaman, manuri nain sira, iduka na forma wan sira, tuir Roman Evangelho Cristonian. I manuri nain sira, hanurin, laos hanurin deit. Iduka na forma emanuan sira, besaran hitabot sira neliman. Laos atu transmite de ciência, mas be atu transmite princípios e valores, de forma caráter, ita nuan sirania, ita estudante sirania, ba futuro ida nebe, iha integridade, responsabilidade, hanesan ser humano ida, hanesan continuador, ba nação ida nenian, e hanesan
ida nebe katak ita halo empoderamento, princípios, valores morais, religiosos, espirituais, culturais, não sociais, lihusi ciência, que muda ni caráter, sai ema lolos. Katak neduni malusira, tere katak maroma oferece salvação para ema hototo, la takadalam ba ema ida. I ita nebe fiere maromak, ita hadalan ida ne pa ita mawalin sira. Iha ita ni knar, lorloron nian. Iha hahuho si família, hahuho si vizinho sira, hahuho si fati nebe ita halau ita ni knar, hanesan Gemen TV, Radio Timor-Leste, SM News. Hirak ne hotu katak sai fonte ida nebe atu haklaken valores, princípios, ida nebe for integridade, for personalidade, hoe die hadia, hoe die forma, karakter ita ni emersira baloron ida aban. Neduni malusira katak ita hototu nemeramak bolo hola parte iha missão salvadora Cristo Jesus nian. Kata ita haklaken maramak ni lefuan. La osa apenas ho lefuan, mas be liliu ho hahalok. Ita ni hahalok hatudu, ita ni hahalok bele bok ema ni anu, ho di transforma ema seluk ni nefuan. Ni hare ni setehan, ni bele tansama kaula bele. Então, neduni mak ita ema ida e responsabilidade, saem cooperadores maramak nian, sai continuadores maramak nian, o di haklaken maramak ni liafuan, bij mahototu li hosi ten halok moris lorloronian. Ida ne sai hansa parte integral ba salvação maramak nian, nebe naksuli kusirale han tutum baita hototu, e oinsama kita aproveita oportunidade espiritual ida ne, o di haklen tani fier. Hoe die hameten liutan tani fier hem rauma, nune bele sai hanesan continuadores, contribuidores, maraumak nian ba ema hototo, ili liu, iha família, iha escola, iha aldeias o bairro sernambe, ita morisba. Katak bairro ne atu sai furak, wan hira ita brani, haklaken lielos. Bairro ne atu sai nabilan, wan hira ita ne fierne, sai hanesan fitung wan ida, nebe lakan na kukun laran, hanesan hia Belém, fetun lakan, kodi bolo mundo tomak, kata Cristo maksoin morisona. Kata klorloron, ita ema ide idak, buka moris fon, kodi halau ita ni moris ba nai meromak ni dalan. Ida ne malusira, kata Jesus fohanoi na fatim ba ita. Imi hakbit, imi nia salan, basa imi larona sa ida mak maromak hatete. Tambanem nem romak, precisa ita ema, atu sai discípula, sai escolante cristonian, e hanebedet, hosedet, banhiradet. Lahareba status, lahareba posição, e lahareba ninia habilidades financeiras que saída det, mas be hare kata. Ema ni presença importante liu do que sasan hototo. Basa capacidades, habilidades ser nembra foba ita. Hodi hadia ita moris, hodi hahi hawelo paramak ketaluha. Wan hira oni bolso na kono. O keta haluha hare ema ida nebe liu hose oni soren. O hare maluk ai leba ida. O hare labarik ida nebe fan hela mantolun, ida mantolun, ita hamna satan, ita liudeid. Kita haluha, mistério salvação maromaknian, nebe haturu maita, liuhusi presença labarik nebe ho simplicidade, e ferikida nebe hulan, bani ben botir, e katuasira nebe hulan, sasuit wine, tododok, ita lahare. Malusira, kata mistério salvação ne, ita buka atu lori lolos pa ema nebe susarliu, kiakliu. E que tal lua? Sira nebe leten as vamos, precisa ita ninia mensagem, ita nisasin morisnian. Malusira,
Idane, makita ne reflexão ba lorong sol kidane. Na merama fo benção ba ita toto. Hafanun ita hosita nia situação loronian atu sai na fata inspiração sai roman ba masel selo. Baita botsin atenção, muito obrigado, Wayne. Não é merama fo benção ba ita toto.